abungati ayan ayat da simbaruno may kadwa arapa abdi binukelda kayat da nga ikan naranyag masakbayan da ngamin pagrepengan danti agsagana agpaiso saan magatadan ti dunguna pilit na nga inturet panawan pamilyana imutang ti kwarta uray 5-6 ako na datap nulaeng makaabrudo sa rin sakripisyo ti sungbat arapaapda manglaban kinakurapay ti panagbiagda sakripisyo iliw sega tinamarik pilit alinabanan na tamasakbayan sa ganaan na luanat agarimayang tapamilya natin na panawat nge magpanuray ken kwa na titipker ti kaunggan prinsipyo't panagbiagiti na nagsamakedan tapnulaeng masaganaan na masangwanan naglabas panawen tawen di na puputan trabaho kay abroad nalpasen anamin pinsan anak kinasawa na nagsalimit medda ngamin bungat arapa abda na tungkal amin sakripisyo tisungbat arapa abda manglaban kinakurapay ti panagbiagda sakripisyo iliw sega tinamarik na pilit alinabanan na tamasakbayan sa ganaan na isuda kay nga anak ipatigyot sakripisyo da naganak kada kayo rang ay ti patawid da tanu agsalub tumeten dagiti pigsada at da kayo met mang tarabay kadakwada sakripisyo tisungbat arapaapda manglaban kinakurapay ti panagbiagda sakripisyo iliw sega dinamarik na pilit alinabanan na tamasakbayan sa ganaan